Hodam. Tata Marko, di si, tata Marko, di si, tata Marko. Tata Marko, šta radiš? Lele, ništa. Ništa, biješ, stani. Što? Stani, šta radiš to? Šta je to? Šta radiš? Ništa, Lele, ništa. Tata, ti to opet prljaš ruku da ti bude crvena? Ne. Tata, ruka ti opet crvena. Lele, malo mi je crvena. Tata, pa jedno si je čistio tu rukicu, zašto ti opet crvena? Lele, tata voli da je rukica crvena, to njemu paše. Ali tata, kako? To je prljavo. Lele, ti to ne razumiš. Zaprljam si desnu rukicu i da bude crvena, onda tata Marko zna da je desna ruka. Tata Marko, to je glupo. Desna ruka je desna ruka. Ne, Lele, tata ne zna koja je desna strana, pa stavi rukicu u crvenu boju, jednak mu je rukica pogleda koja je crvena, aha, desna ruka je crvena. Tata, muljaš, sam si prljavac. Ne. I dobro ti dođe desna rukica kad prelaziš cestu. Tata, kako su to gluposti? Pa Lele, kad prelaziš cestu, onda ideš i gledaš kada će doći crveno svjetlo, onda staviš rukicu pored semafora i kad je rukica iste boje kao i semafor, onda ne smiješ pred cestu jer je crveno, a kada je druge boje, onda možeš. Tata, a šta je sa žutim svjetlom? Tata ti muljaš, ti si prljavac, hvatila sam te da jedeš kečap s rukama i sad bi trebao oprat rukice. Dobro, istina, le, jedem kečap rukama, pa kaj? Idi oprat rukice, ti prljav si, tata. Dobro, le, mrsim prat rukice. Tata.